tubahaye ikaze ku makuru yizewe ku mutekano, politike na diplomasi. Twongeye no kubona umwanya wo gushimira wewe wakoze subscribe ugakora share, wewe udukurikirana buri munsi kuri Kigali live update, tubagezaho inkuru ziri update zijyanye na politike, umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka dukomeze gukurikirana ibiganiro. Ubushinwa na Taiwan bijyanye amajanja nyuma y'imyitozo ikaze Ubushinwa bwakoreye mu kirere no mu mazi akikije icyo kirwa. Naho Ukraine irashinja Uburusiya gusuka ibisasu bya misile ku kigo gitanga umuriro w'amashanyarazi gikoresheje ingufu za nucleaire. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujyekure. Ingingo z'ingenzi imwe mu bagize Kongere ya Amerika yasezeranije ishyirahamwe Mahoro rihuza abanyamurenge ko azaribera ijwi mu kumvikanisha ibibazo bifite muri Kongo. Ni nyuma y'urugendo baraye bakoreye muri leta ya Maine. Aho bizahera ntituhazi, ariko natwe tuzaharuhuka ari uko iwacu tubonye amahoro, tubonye uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bakongomani bose. Icyo twedoranira ni ukugira ngo tubeho, ko turasaba uburenganzira bwo kubaho tudateze amajosi ngo batwice batumane. Uwo ni Richard Munyentwari, perezida w'ishyirahamwe Mahoro muri leta ya Maine. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ukraine n'Uburusiya byitanye ba mwana ku kibazo cy'iraswa ry'ikigo cya Zaporizhzhia, ari nacyo kinini cyane ku mugabane w'Uburayi gikoresha ingufu za nucleaire mu gutanga umuriro w'amashanyarazi. Energeton iri ku buyobozi bw'iki kigo gikoresha ingufu za nucleaire mu gutanga amashanyarazi yatangaje ko harashwe ibisasu bitatu. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko Ukraine ubwayo ariyo yarashe ibyo bisasu. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko kuba Uburusiya bwarashe kuri iki kigo bigaragaza ko bushyigikiye iterabwoba kandi ari ikimenyetso ko bukwiye gufatirwa ibihano mu byerekeye ingufu za nucleaire. Ikigo cya Energeton cyatangaje ko kugeza ubu ibyangiritse bitagaragaza ikimenyetso ko bishobora gutera ikibazo kibangamiye ubuzima bw'abahatuye. Abategetsi bo muri Taiwan kuri wa gatandatu batangaje ko igisirikare cy'Ubushinwa cyakoze imyitozo y'uburyo cyagaba ibitero kuri icyo kirwa gikoresheje indege n'amato y'intambara. Taiwan iravuga ko ibyo byakozwe mu rwego rwo kwihimura kubera uruzinduko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Amerika Nancy Pelosi yagiriye muri icyo gihugu. Urwo ruzinduko kandi rwatumye Ubushinwa buhagarika ibiganiro bwagiranaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byerekeye umutekano n'ibindi bitandukanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken uri mu ruzinduko muri Philippines yavuze ko guhagarika inzira y'ibiganiro ari ukudashyira mu gaciro. John Kirby, umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika mu by'umutekano, yongeye kubishimangira. Uruzinduko rwa Pelosi rwabaye mu buryo butunguranye, rwarakaje Ubushinwa butangira gukorera imyitozo iruhande rwa Taiwan ku rugero rutarigera rugaragaraho. Muri iyo myitozo harimo kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa misile bigaca mu kirere cya Taipei, umurwa mukuru wa Taiwan. Iyo myitozo y'ingabo z'Ubushinwa yakorewe ahantu hatandatu hatandukanye uzengurutse ikirwa cya Taiwan kandi izakomeza kugeza ejo ku cyumweru saa sita. Ubushinwa bwatangaje ko bwakoze iyo myitozo mu rwego rwo kureba ububasha bw'igisirikare cyabwo kirwanira ahantu hanyuranye mu kugaba ibitero bikorewe icyarimwe. Igisirikare cya Taiwan kihanije Ubushinwa kigaba ibitero by'ubwato mu bikorwa by'igenzura ndetse kinategura ibisasu byacyo bya misile cyiteguye ko rwambikana. Minisiteri y'Ingabo ya Taiwan kandi yatangaje ko ejo kuwa gatanu yarashe mu kirere mu rwego rwo kwihaniza indege indwi z'Ubushinwa zitagira abapilote zari mu kirere cyaho, ndetse n'indi ndege itarashoboye kumenyekana neza yari hejuru y'ikirwa cya Matsu kiri ku ruhande rwa Taiwan. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri washatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tubanze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho muri leta ya Maine ishyirahamwe Mahoro rihuza abanyamurenge ryaraye riteguye urugendo rw'umutuzo rwo kwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. Umwe mu bahagarariye leta ya Maine mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, Cherry Pingree, yandikiye abakoze urwo rugendo abasezeranya ko azakomeza kuzamura ijwi rye ngo yumvikanishe ikibazo cyabo muri leta ya Perezida Joe Biden. Mukanya hamaze kuvugana na Richard Munyentwari uhagarariye ishyirahamwe Mahoro muri leta ya Maine, mbanza kumubaza icyabateye gukora urwo rugendo. Ni urugendo rwo gusaba ko abanyamurenge babona ubuvugizi, babona ubutabera, bahabwa amahoro mu gihugu cyabo, bagatura nk'abandi bakongomani. Urugendo twakoze n'ubwo kwamagana ubwicanyi bugize igihe bukorerwa abanyamurenge kandi leta ya Kongo irebera ndetse na Nations Unies. Nibo twarimo dusaba kugira ngo bahagarike buriya bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge buri munsi.
Imbere yanjye hano mfite kopi y'ibaruwa yanditswe na Cherry Pingree, umwe mu bagize Kongere ya Amerika, ashima yuko mwakoze urwo rugendo mu mutuzo, akanavuga ko azakomeza kuzamura ijwi rye kuri icyo kibazo kugira ngo abamunzwe na ruswa cyangwa ababangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bafatirwe ibihano. Ariko kandi akongeraho yuko yashyigikiye itangwa rya miliyoni 95 z'amadolari agamije guteza imbere leta ya Kongo, kandi leta ya Kongo iri mu bo mushinja kuba bari inyuma y'uko kutagira icyo bakora cyangwa yo gukora bimwe muri ibyo bikorwa. Ntubona ko hano harimo imvugo ebyiri? Ngira ngo icyo kibazo ni ikibazo kigoye, ngewe nshobora no gusobanura no kugisobanura. Mu byo dusaba leta ya Kongo ndetse n'amaorganizasiyo akorera muri Kongo, intambara zigize iminsi ziba ku banyamurenge, nta assistance n'imwe ibaho humanitaire ishobora gufasha abanyamurenge impunzi. Binababaje gusanga abantu mu by'ukuri baba impunzi mu gihugu cyabo, abanyamurenge usanga bagotewe ahantu hamwe, ariko ayo mafaranga yose atangwa mu gihugu cya Kongo mu by'ukuri nta bufasha na bumwe abanyamurenge byabaye impunzi mu gihugu cyabo babona. Kugeza uyu munsi abanyamurenge babeshejweho n'amaboko y'abana babo, baba batuye hano mu gihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika, abatuye mu bindi bihugu. Binateye n'isoni aho ubona mu by'ukuri abana bicwa n'inzara, yewe na dukeya tugerageje gushakisha nk'abantu batuye mu mahanga cyangwa se nk'abantu bakomoka imurenge, ugasanga no kugira ngo tubigeze ku baturage b'impunzi ari ikibazo gikomeye. Kandi nasiyo zinitanga amafaranga angana kuriya muri Kongo, ni ibintu bibabaje. Icyo ni ikibazo twagombye kubaza, ni impamvu itanga amafaranga kandi babizi neza ko abanyamurenge atabasha kubageraho kandi barahuye na biriya bibazo byo kubasenyera no kubica. Hariya muri Kivu ya ruguru abasore bo bavuze bati ibi bintu byo guhora dusaba amahanga birarambiranye, reka dufate intwaro duharanire uburenganzira bwacu. Nzi ko muri Kivu y'Epfo aho imurenge aho mukomokaho hari amatsinda y'abantu birwanaho bagerageza kurinda abaturage, ariko mujya mutekereza kuba mwavuga muti natwe reka duhaguruke noneho dufatanye n'abo muri Kivu ya ruguru turebe uko twakwiyama aba bantu bakomeje kutwica igihe kirekire? Abanyamurenge ntabwo twigeze duhaguruka ngo dutekereze kuba twarwanya leta yacu ya Kongo. Uko ibyo tugenda tuyisaba kose n'ubundi turacayisaba nka leta yacu. Ibyo abo basore uvuze bari muri Sud Kivu, mu by'ukuri nuko leta yabatereranye bakavuga ngo ntabwo twatega amajosi ngo badutemagure batumarane n'abana n'ababyeyi, reka duhaguruke twirwaneho. n'izindi ubwabyo byasobanura mu by'ukuri twirwaneho ntabwo ari umutwe wa politike, ntabwo ari umutwe wa gisirikare, n'abana b'abaturage. Nanjye nditwirwane hano ndi bwana munyamakuru. Tumaze kubona ko leta yadutereranye n'amahanga, twaravuga ngo ntabwo twakwemera ko dupfa ngo dushire. Abana barahaguruka bashaka icyo bakwiyamisha umwanzi mu gihe abateye, kugira ngo babashe kurinda ababyeyi n'ibyabo, nubwo leta yabarushije imbaraga ariko igasenya imihana. Ariko icyo bakora mu by'ukuri ni ukwirwanaho, nta mugambi n'umwe abanyamurenge dufite wo kurwanya leta ya Kongo. Naho abo bo muri Nord Kivu bafite impamvu zabo mu by'ukuri, kandi M23 ifite ibizirwanira, bagize igihe kinini Kinshasa baganira, leta ya Kongo ntiyabasha kubahiriza amasezerano bagiranye, barongera bubura intwaro bararwana. Ariko kugeza uyu munsi muri Sud Kivu ntabwo tuhaye duhaguruka ngo hari igice dushaka gufata cya Kongo cyangwa se ngo turashaka gukuraho ubutegetsi. Icyo tuhe duharanira ni ukugira ngo tubeho, ko turasaba uburenganzira bwo kubaho tudateze amajosi ngo batwice batumare. None se ibi bintu bizahereza he? Kuko ndibuka yuko hari izindi ngendo mwagiye mukora hirya no hino muri Amerika, hari n'izabereye hano i Washington DC, aho muri Maine naho zijya zikunda kuhaba. Uko mukora ingendo nk'izi bakababwira amagambo meza, ariko ibikorwa byo guhohotera cyangwa se kwica abanyamurenge iwanyu ku misozi bigakomeza, bizaherera hehe? Bizarangira bite? Aho bizaherera ntituhazi, ariko natwe tuzaharuhuka ari uko iwacu tubonye amahoro, tubonye uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bakongomani bose. Birababaje nk'uko bivuze, iyo duhaguruka tukaja za Washington DC bakatwandikira amabaruwa nk'aya ngaya, mu by'ukuri turabishima kuko hari intambwe nk'uyu Pingree yateye yo kuvuganira abaminorite. Ikindi kinababaje, Nations Unies ifite mu mategeko yayo kurengera abaminorite. Abanyamurenge bari mu moko makeya ari muri Kongo minoritaire, yagombye kubarengerwa n'amategeko ya Nations Unies.
ikindi wenda navuga ni uko leta ya Kongo ireka gukomeza kugira ifuza abanyamurenge baba bapfa ngo bige ibisanzwe, aho usanga n'umuntu uri muri serivisi, ndaguha urugero rw'umusirikare Kamizobe wafashwe agatemagurwa n'abaturage, abasirikare bari aho, polisi iri aho, bakamutwika bakamurya, umusirikare wari muri misiyo wari ucunze umutekano w'abaturage. Ariko kugeza ubu ngubu mu by'ukuri nta kintu leta iratwereka yakoze kugira ngo ibashe gukurikirana abo bantu bakoze ayo mabara yo kugira ngo bafate umusirikare wa leta userva igihugu bakamwica kariya kagere kugeza ubwo bamuriye, ndetse n'antayoberwa bishe ejo bundi kuriye. Ariko noneho abakongomani batangiye kwirukana ingabo za ONU ziri muri Kongo kandi ziri muzo urimo kuvuga ko mutezeho igisubizo. Ibyo nabyo ntubona ko ari ikindi kibazo? Ni ikibazo gikomeye. Impamvu bazirukana nta n'izindi nicyo mpaye mvuga nanje, kuba ingabo za MONUSCO zirarira muri Kongo ariko abantu bakicwa, abanyamurenge bakicwa kuri kariya kageni. Tureke n'abanyamurenge, ugenda uje muri Nord Kivu muri za Ituri, ni ahantu hari ingabo za MONUSCO nyinshi. Noneho tukibaza ndetse izi ngabo niki zihaye zikora muri Kongo? Tekereza ko kugira ngo abakongomani bagumuke kugeza kuri rwa rwego, nuko usanga mu by'ukuri ingabo ziri hariya zisa n'izirebera imitwe yitwaje intwara ari iyo ngiyo ya za mayimayi, noneho akubitiraho n'intege nke za leta, ugasanga ntacyo zihaye zifasha abaturage b'abakongomani, bagahaguruka bakavuga ngo nimutahe n'ubundi ntacyo mutumariye. Twebwe inshingano ya mbere ntituyishyira kuri MONUSCO, inshingano ya mbere yo kurinda abaturage n'ibyabo ni leta ya Kongo, niyo tubwira kugira ngo icungire abanyamurenge umutekano, ndetse n'abandi banyagihugu bose bafite ibibazo byo kwicwa nka kuriya kw'abanyamurenge. Reka dushimire wowe wadukurikiranaga kuri Kigali Live Update, tubibutsa gukora subscribe, like na share na comment. Amakuru nakagaruka, mukomeze gukurikirana Kigali Live Update.